non nili ke dola ke taralang sujutanga klamalong sidolong pini thang krepo suri ini da kreser ke baningan carburesonim sorong je ke rapong dengan nang pleng tanglo lasi Paro Christer Kebra, Troxy Kebra, Plian in Pen Catalon, Kepangcheng, Piningan Kipli Kebra, Pong, and Anang Preng Tanglo. As the Piningan upon Geruptalina Senkan, Pusipaman Ponlo, Lapen Pinik at Taralang Sorani Pusipaman Ponlo. Lasin non ilitum get take on long as I make like a Havaramai to pen wrong it on. Lasila that ilitum take on long, Caprega Havar Penagachong Dundo, Ladak to Umrong so Havaramai Duji, Tikilang Jun Havaramai Duji, Lasilason that taxi, Capreg. Hawaramai tum ladak non rong kitong apan non il tum dak thek pon long pinteng sum pot ching thang lepen alir cham ke do pen il tum thek pon long latum rong kitong apan alang litum non dak kan bom lo lasi carburesonim so aronga je laki isi aronga je chotkali carbia jutang jubat kaching honang thek lapen ke carbiarat jasemet carbiarat kaching hon kaching riang thek pusini lipudam lasi nili video journalist apanda chuning ri bolabang so har che phanta kene pon throi che phan
Fortuner, Bolero dan semua gari Honda, lalu semua gari Joxi. Tetap aja sudah tahu, MU mungkin masih jaga, malam MU mungkin masih jaga. Itu orang betul, asal sudah cakap tahu betul. Lawan number 2, Sarah Joy Mingley, Emily, Aura Latendo, Dr. Latendo Sarah Riches Ingi. Ibu di
CBS Welfare Society itu Lapen Tulang Meku Karbi Disorder Bar itu Lapen Tulang Hill Tribal League Lapen Tulang Meku Karbi Nimso Cintura Song Difu Lapen Tulang President Mute Meku Karbi Suar Lomai Difu Lapen Tulang Parti dari Karbiang Unit Dibu, Agaku, Maipu, National Students Union of India pada NSUR Karbiang Unit, Agaku, Maipu, All Photo Students Union Karbiang Unit, of the Karbi Cultural Society, welcome you all to this glorious, beautiful land of Tagalamso. Don Malitum Noni Litum Ambong Mari Labangso Hempum Labang Solo Nona Por Mati Labangso Inding Pika Prapo Karbi Risunim Sorong Aja Litum Ambong Aluhi Sarpo Hapang Jang Aluhi Mamping Aluhi Doa Natum Samalang Litum Nang Leintang Lo Sidon Malitum Non Malum Sopor Pin Pulutan Litum Agung Tua Jani Pada Mon Tujuh Lamake Lama Kang Tur So in a very short while, we are going to start the Lama Kangtur or the unfurling of Karbi Cultural Society flag. To be Noni likito lagi pikir rapong dan Karbi Risunim Sorong aja katalon along klamalong sido. Jasa met hempu mukrang rasinja klamalong sido. Lada kini tum teknolong ji tim Karbiang long tum tanah citong dum sedap. Jasa met pet ini tum Karbiang long tum mas council a CEM mate chief executive member aki hai sar tuliram rong hangpan ili tum lam thi sini arjuponik sina. Sir, piningkan plikir rapong dan Karbi Risunim Sorong aja long nalian citong dun pen koson lo lapen muning mate suri nira ingkoy plikir rap trokang dan Karbi Risunim Sorong aja long kupine sayang dengan kimi kedeng konji ini nang ning ke hang duma. Mane pining keteklong ningkan wang pen cerso isya kaprek do ya ningkan wang pen katalon pen pininga bang cerso kaprek kesika celar teklong tapi nang itu mah teklong lo ba Karbiang lo arat mate kaprek angtan men ke bang abang fubang pie teman ta dili panang thana teng te seka project ji teklong
pining bang cerso alira camang lang may muncul pusi niliphan alang itu na pacini lapen ke Karbi Youth Festival ke all this ethnic festival of Northeast India ke banai itu bang ke lake itu majutang jubat lagi ke banai lo lapen muninga bang ke dang nitum sayang dengke deng pon Karbi Anglong pen ke thik pon Karbi Anglong Thomas Council ke thik pon Karbi people ho taralang so dak tiri pia catai laki kai ke mata padover nang ji lapen so catai long jok tame long le anu kape kacerai long itu jepan itum Karbi Anglong Thomas Council pen ilitum da isi ahoyan itum si bandungwal kikim ponje pani tum kera ponje pani tum Karbi Anglong Thomas Council pen sik pon lo lapen nili kacuning rie bangke je aruarim ke doan lapen jutang jubat kacing hon abang fugang pi doan aphan kacuning rie lama ke lapuino jere Karbi people hola bangke Karbi risunim so rong aje diri pia catai abangke ada bangke kapelang abang fu phana bang laso lahai akaprek nang apeti dun de je phan long le phelang pen chenglok ada gitu konsil pen laso kikim asayang dengan dame anu kaprek kapahin long le je phan pacerai long le je phan kape pon long le je phan Art and Cultural Department jongsi hodai lo pulang de Karbi Anglong Thomas Council ban hodai lo pulang se ansu se iltum tar langsung muning bangke iltum incu pon thuji lapen talon pon thulong ji iltum alang liya ke hai sar tujuram rong hang lapson alam theli tu pane ke pachini du na pala na to bhan ni ko ta ko pa jeri lo asino na ko lo iltum sai ande padam thuro CM Karbi Anglong Thomas Council along with Han Poi Pak Pen Lapan ke Joy Pak Pen kakak supaya juli dulu. Hola, kinun pakai kau kembali. Oh kembali kinun pakai kau lah. Tinggal lem bina. Oh lepu. Alon lah. Saya gimana saya? Lolo lepu di tanah kembali lolo deh. Nah, lolo nih kok, lolo nih. Hala pada pindah. Lah dapat dah ni, dapat. Adong tegang keng lah. Oh, anta ayam kan. Ayam dulu. Speaker halo dua itu. Apa ni pendek kan pula. Pada kita sama lah. Jadi apa? Oh, laku. Eksekutif hal ini tu. Lagi nak apa? Oh, lah. Apa yang bisa balik kita? Cerita mama ya. Cerita mama sendiri. Ada segala gitu. Halo.
problema bello. Ven, sosa nanti nampong say, tak bangun malah better dengan tu. Coro lo, ini tu mama itu. Saudara ji, ini tu mama country comedy, saudara. non nili ke dola ke aplikasi rapong dan karbiu disunim so katalon arong je jutang ak klamalong siro la penon jasamet nili ke dola ke hempu mukran rasinja klamalong sido lada kaprek hawar ben ke wang hawar mai tuna chitong mundo lasilitum elonglong ni hawar mai tumlong da pen lam the sini arjudam senang lasinili video journalist panchning ri poni long nang dunje phan ladak isi hawar mai dolor sila dak menili tum pangcheng pono nang lam the sini chini ponje phan nang li tum konat hawar pen lo ke wang ke nili tum Inglong Chedon Hawara Pen Deopani constituency. Deopani constituency pen siwang lasin nang li tum peningkan aplikasi rapong dan karbiu disunim so rong je long na chitong pen koson ma nili tum labangso aplikasi rapo rong je amelo na chitong dun nili tum ninga rong o nitu hadak pen kiwang setame nili tum reso ijang doidi doijang lakato ka veka chepeng po hetame tum ninga rong pen sini tum kiwang la pen teladang na chepate dun jia son an setame nili tum ning ke klar pen ninga rong pen sini tum chepate dun ji lasi nili tum karbi methang khay jutang ke reng je phansi nili tum kewa lasi pothot alang li phandeli tum duhi dia phansa me lam the sini arjupon lo na nangli tum hawara mai pen piningkan aplikasi rapong dan karbiu disunim so rong je long ka chepate dun jia phan pini ka chisik ku pipilo ka chisik ke doke Nitum kacisi ke lahelo, kecingsi nitum mangsu macipate dun kewang ke lahelo, kecingsi ke rit nong cingdi, penem sukiru, lapen ke cing kiti berong ketong, lapen ke cing pipa cedang lahel, lapen ke metanga jutang, tangke jutang kacing hon pensin itu, besunim su penuk sarpu pen itu mencitong dun. nang li tum hawara mai pen dong ipon jang ring thetan doma Kabor ike nitum du sunsedu, matapun. Jero parpik lo alang litum hawara mai pen lapos soralam thenang pasini dun pot lasong tak si litum kaprek hawara mai ladak dopik lang video journalist phani di churing iponi dilong nilong na kidun je phan lasi kaprek hawara mai ladak
do lasi la hawaramai tum an phana har chicken e ponje phani li video journalist phan chuning riponik lo Kardong ini kan kami semua masih noni litum pothot arjupon thulo nang kaprek hawaramai phan alang litum kona da hawar ben sike bang ma arjupon lo na nang litum kona da hawar pen lo ke bang ikke dipu manja habar pe difu man jahar nang litum piningkan plikera phong deng risonim sorong jelong kachipate dunje phan ko pi kachisik do nilitum la duan kachipati sonat ge kachisik tang si yong lo la pen unana bangke duana son tala chipati ang dengan ke chipati dun lapi pusini tum bangke chisik lo piningkan plikera pholong nang litum aningkan wang tanang dun ver lo lasi piningkan plikera pholong tanang chitong dun long pen nang lining nang litum koson lok aning lining ke mathang mane piningan deng pikap po an nang li thua hu de bangke iningan ta prek dak lo athima aprang prang hake cheng la pen pa ang bong lo malam ke ili tuma jutang jubat pirang rang ason lo hijik jam lo sitamino na bangke ke dhorom la pen jutang kaching hon alam pini political rasiti alam parti alam pa the pin pen doan ke la pen dhorom la pen parti doan isi vet ke the ke ding la aprang cm mp mle ke mantang ka preka parti pen ke mantang atuman sitame pini la dak ili tuma hong chatai long bang thuet amat ili tum ke dhorom alam la pe parti alam si pu pin pen pini deng plikara pho labang song deng labang so karbir suru sorong aje pining asong thot ining karong pirthe thang pun e pin an la son sinil tu mangge pini theklong lo piningkan ke plikera phong deng pleng tang lo lasi piningkan ke ruptalina sengkan busi pudam lo lasi labang so puthak li ko pining je yining hang sertalin aning kan punang ko buat hima ruptalin aning kan bu bang sera bang ali ruptalin aning kan lasi dak ili tum taralang so long karbi people hu taralang so la sing mirjeng long mirjeng acha ing pudet pen ke pining aning kan ko ra pho ke pleng lo lasi pining bang ruptalin karchu labang so lira lo na bang si pining bang ka hem phu mukrang rasing ya la pen than thili hotpot anam pharua dak pen il tum phan lana karbi atok anu hemi jangre tekok selok pen ki bi ki thik leng dung kleng support terang suri tere surian ladak ili tum ke the ke ding richo ke the pe cm mp mle do ana parti alam chi pu pe pin be ka che tong long pot bangke la so sertalin karchu la bangke kayar jontai ili tum tini nang ne la pen por pen la sertalin karchu hu de bangke ili tum ke do ana bangke chitu et nai la pen ini ki oy evden nei ka du eta ning karong la pen kang nek pen si ili tum la so jutang pachu nai po bang ni li ba Joro parpik lo difuman ja hawaramai pen lapuson jumesan alam ke nang bachini duna pot MP Biren Singh Tiakai MP Barenjo ilitum kapre hawaramai pen ilitum alang ilitum piningkan ang chitong dun pen risonim sorong je akla malong chitong ni balang tum aning ke mathala ilitum arjupon lo sinang thoda bang arjupon lo nang lake kachipati risonim so tumaphan ariswejang alang ilitum piningkan ladang nang chitong dun pen ladak nang chipati dun pen ko son sel aning ke mathala ilitum arjupon lo nang asi video journalist kan nang idun je phan Karbil Autonomous Council MEC kai bidoang nang litum kona da hawar pen lo ke bang ke hawar ke hat hawar pe nang litum ke kachipati dun jari so ejang atum lo ke di asi nang litum manikan lang nang dun ver ke di nang dun ver kalang te piningkan plikera phong deng along karbiri sunim sorong jilo nang dun pen nang litum chepate dun kitun je pan kupipi kachisik dola pen nang litum nang ningke matha koson nilitum kisike la bulo Superintendent of Police ritong tingdi pen cenglok la pen hat kekan la pen bongoilun solo song la pen duet song hai hui six do la pen ke la somar klim somar kekan lai hui do tum bor i ni pan mane nongnam telong pan bor i pan alang li thari pen nang pachini pot choro parpik lo si pothori litum la mithang pindeng sum pot ching thang lep asamitum arjia bolon ke mi tu pan litum arju pono nang alang litum peningkan ladak kachipati dun pen koson ma Kachapati do na bang pulang bidoang Lapin kita ngacetong dun Karbi kalsar piningkan plikera phong deng karbiri sunim sorong jelong pen nang litum chepate dun pen nong eki ponji ang ring doma kopi pilo chepati dun jike Suruh itu cinti hacakikan jongedang Choklo alang li lapuson lam thenang bachini dun apot jumisan alam thalang li samyi phanchoro parpik lo MEC
Ilitum kaprek hawar mai tu pen chiki bong bang bong selata kan non nang lilo laki ilitum long do alang litum konat hawar pen tong kewang litum arjuponik senang nang litum konat hawar pen loge bang ke Nilitum Difu Government College pen. Difu Government College pen selang litum kewang alang litum Difu Government College KCS unit pen lasi Karbiang long ke Isivet Government College lo selang litum Difu Government College KCS unit ahin pen kupi piningkan pikir rapong den karbiru sunim sorong je lo kacipati dunje pan kupi kacisik dolo ne ilitum arjuponik senang nang litum piningkan pikir rapong den karbiru sunim sorong je kacipati along nang litum kacipati dunje pan kupi kacisik to Nilitum kecipati pon lagi. Nilitum Rinong Chingdi, lapen Nimsu Kerung, lapen Chongkedam, lapen Hachai kan Banjar Kiku, lapen soal temitum mintisik pon tang lo. nang litum nong egi pon jangring do ma Nilitum kecimata pon mate nilitum kecihop pon do, long nang jibo tege. Jero perfect lo alang litum han Difu Government College KCS unit atum pan lapusan alang jalan kucing itu nako Kata, so cepat atau apa? Cepat atau dulu? Jiri kata dulu tahu. Cokling betul mana itu? Hei, kasih. Ini tu KCS Filipina mai ini kan kasih tak? Ini tu. Jadi kita ni api jengha apa jona loso film putih, dan arong. Dan arong api, tiga lanjut. Loso film tiga lanjut dulu mah, tahu kan no? Tiga lanjut lebih langlok sebelum mah. Loso film puluni sebelum kamu. Puluni api. Harok ha, sabar ha. Pakai tiket lagi. Tiket. Follow ni, tahu dah kita harok ha. Tahu dah nang listap. Tahu apa ke? Tahu so betul. Tahu, langlo sopi, Duar Baguri, lagi kemana suci, lagi langkah lagi, lagi, suci mana? Duar Baguri nili teman-teman nili. Dulu mah, kalau ada dua baguli makan nggak? Kasupi dua baguli, ulang cerita kalau ada dulu mah, tahu selama. Kasupi lo kita kan ni hang kong suri. Aning cepat orang main dia, belang dia. So lagi ilok cedol mah? Ilok cedol mah? Oh, ilok cedol. Dapat ni handong suri. Betul? Kalau ni handong suri kita. Kalau ni handong suri dulu, apa ke? HDP borjan. Apa ke HDP borjan? Bagaimana kan? Yang Don Suri. Apa ke? HDP borjan. Masuk di pulau tebak pucuk, wah, apa tu singason? Apa yang dibuat jaga tebak punya pun mau pucuk tu. Pengaruh pakai lapangan singason. Singason lebih? Singason mana tu? तो सिंगासन रास्ता उधर बोली जो सिंगासन लोग बोलते हैं दीपुमान जाता है बांग्लादेश में लोना तुमता बस ये बात वापस लोग चलते जाओ बिस्वा सारेली ना तो बांग्लादेश बिस्वा सारेली
sarili banglo. La Sophie Dumra Karbi. Dumra Kisejun. Betul banglo. No la Sophie bangke. Dumra Karbi tundolo pen. Umrang so dulu bang, umrang so. Oke. Dumra Kisejun. La Sophie umrang so, la Sophie udah tuju komen kelas bang Melo, la pakai instan perbilang kelas bang Melo. La pakai umrang so keses Jun lo, la pakai info ko angkatan college. Maka instan perbelo dia kalau instan perbelo college ada mah instan perbelo college lapen kalau instan perbelo college ada lampu masih kalau instan perbelo college ada lah semua nanti tak tahu aja kemana dapat energi politik